65 سالên temenê Mamxêro nebûyne eger ku destan dahêlît û hatina çekdarên Daeş bû Şingalê bûne eger ku dest bi deta çekî û şarazayî jî li ser çekê nû wergirît. داعش هاتب شيف بري سعاسسي القرزرك دا شري قرزرك بري سعاسسي كان بيس چونا مجمع جزيرة وانو قيلانيا شركر بشتي وانو قيلانيا شركر جماعات صاحبية چيه خدا عليش بر داعش خدا علي صاحبية چيه جماعة ما مقاومة ما نبو سلاحيد ما نتقوي بونا مقاومة سلاحيد وان بكن ما نزاني همبر چتشتن هنگه ما نزاني چينا ما تقول که هاتنا می شر وان کن ما نزاني همبر چينا همرا دا سر ساترا سلاحيد ما مقاومة سلاحيد وان نکن Ciyayê Şingalê li 72 fermanên serdemê Osmaniyan jî penageha Kurdên êzî bûye. Lewma li hatina çekdarên Daeş jî bû devera rîprîbûnê digel çekdarên Daeş. جنا زار و بازدان اب ريفا قرتين الجندا ما قرتين ترى بين خو خلاص نكرن قال قرتين كشتن قال قرتين يخسير كرن قال المجمع هذا ما خلاص نبون دروجه سير روجات هذا ما نوب قطاعات خلاص بون Ew cengawerên Kurdên êzdî yên maynel Ciyayê Şingalê hatîne tûmarkirin li ser Wezareta Pêşmergeyî ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê. Êdî rewşa wan baştir bûye. امان ما جو هما بلا من الفربن مدفع شرافه خوبكن دفعها وذني خوبكن ما مشرنا كم شر اخونا كن مدفع اخونا كن كتيش دولتات دفع ارض متكن كم دفع ارض اخونا كن امل فردا كن ساقه مشرا امن هو تابعي بيش مرغهان من فيسينو بيش مرغهان سلاح دانا ما جلق دانا ما نقطه هاي الفيدري ونقطه مال فرم دفع ارض اخوتكن دفع وطني اخوتكن واما منون وارن هكا هاري كاريا ما بكون سلاح بدنا ما عتيد بدنا ما امن مجبور دفع ارض اخوتكن Hebûna kesên Dan Emr û Xudan Ezmûn di nav refên cengaweran da mirala wan pitir bilind dikir. باورکە هەتا ئەمرێ ئێوان 65 ساڵەژی چەپەلێ شەردەمە دیتن هەتا ئەدمە ئاوەقمە دیتن ئێڕی هسپیمە دیتن یان و کەسێت گەلێکی تەعبانژیمە دیتن و بەرگریش ئەش ئاخا شنگالێت کرێن ما چ گۆ ماگۆ چاوە ئەم گەنج بن و ئیرۆ من سەر قەوەتا خۆ بن ئەم پشتا خۆ بنە ئاخا شنگالێ ئەم بچنە غێر عرد کوردستانجی هەرمالامایە و ئاخامایە بەس شەڕێ لێ دەرێ بوو لازم بوو مرۆڤ شەر لێ دەرێدە بکە چێنات بووە چمل دەرەکە ڕوونیم یان ئەزب معیشەتە ئادەبێ خۆ بگەڕم و جای شنگالێ ئەس بهێلم Mamxêro digel pêncî kesên malbata xwe li bajarokê Şingalê û derdorên wê wekû pêşmerge ropro çekdarên Daeş dibin. Ew li bendê ye zû vegerît gundê xwe Girezêr li başûrê Rojava Şingal. Kiryarên çengdarên Daeş li Şingal û dewroberên wê êka hind kir ku temen nebîte rêger li beramber hindek kesan ku rîprî çekdarên wan bibin. Nimûna berçava wan jî kesên mîna Mamxêro ne ku ew xêzan ve çiyayê da maye û nêzîkî salekê ye car sengerî û car jî çiyayê da rîprî çekdarên Daeş dibît. Eyyûb Nisrî Rodaw, Ciyayê Şingal.